Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela. Hi bombisa ririmi rero. Xana G1 Solly Makama vo lava ku bifa Raymond wa Gaza Bosha ke? Hi voni G1 Solly Makama va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga fika va vekela xinepe xa vona ivi va xi heleketa hi marito ya leswaku HIV Makhense page 9 Gaza Bosha yi ta huma end of October. Se hi ndlela yaleyo va hi tivisa leswaku album ya vona ya Ritluka ra Vu9 yi ta huma emaheleni ya n'hweti ya Nhlangula kwala ka lembe ra 2023. Se leswi hi ti vutisaka swona i ku leswi va nga tsala leswaku Gaza Bosha laya xana album ya vona vo lava ku n'wi bifa Raymond wa Gaza Bosha kumbe xani na vona ku na swihundla leswi va nga swi khoma va lavaka ku swi paluxa emaheleni ya n'hweti ya Nhlangula ke? Kambe hi nga hleketelela leswaku G1 Solly Makama va nga va lava ku yevula Raymond wa Gaza Bosha tanihiloko hi swi tiva leswaku la ka Gaza yi tshama yi sukile, kasi hi tlhele hi vona xiyimbeleri Mr Postmaster Power siku liya Zandlovu va karhi va ti tirhela ntirho wa vona wa ku penda timovha. Lexi xi nga fika xi hi koka rinoko eka post leyi va nga yi vekela Mr Post, va vekele swithombe swo hambanahambana swa movha leyi va karhi va yi tirha. Naswona loko hi languta eka maphephahungu lama nga damarhetiwa eka movha liyani hi vona swithombe swa Benny Mayengani the President. Naswona loko hi languta ma swi vona leswaku swi chelacheliwe na hi tipende, naswona loko hi swi languta hi swi vona swi endliwe hi xikongomelo. Hikokwalaho ka yini Mr Post va langi hikuva va teka maphephahungu lama ma nga na xifaniso xa Benny Mayengani the President va penda ehenhla ka wona mathyaka hi tipende ma ku pse. Leswi swi ti komba kahle leswaku Mr Post va kombisa rinyadzu kumbe ku delela eka xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Hi leswi va nga swi endla ku va penda movha va damarheti maphephahungu laha ku nga na swifaniso kumbe swithombe swa murhangaphandla ivi swi thyaka swi ku psi hi tipende. Leyi hi yin'wana ndlela Mr Post va sungulaka vuntswaka eka xiyimbeleri Benny Mayengani the President leswaku hi N'wendzamhala loko ti ya ku nwa ti ya hlangana ha swi tiva leswaku Benny Mayengani the President va ta humesa album kasi na Mr Post na vona va ta humesa album. Se loko u swi tiva leswaku u fanekele u ya phikizana na munhu u pfa u n'wi tlhontlha. Se leyiwani hi yin'wana ndlela leyi Mr Post va nga ku yi tirhiseni ku va tlhontlha Benny Mayengani. Kambe hambiswiritano ndzi nga vula leswaku a hi languteleni swa matimba eka matlhelo hinkwawo, eka tlhelo ra Benny Mayengani the President na le ka tlhelo ra Mr Post. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Dilolostro. Ndambavisa maluva.